Syaken tok sniudur kinong kersan ke WPP, ha kinong kersan ke NPP, ha kesnong Kainduli, West Jainte Hill ke Bahap, ha ke konstituensi jong umma senyau balang dhar. Bat syuk kini ki baken tok kiong, ba kinu ki bas sniudur, kidai kinong kersan prak. Bat ke bas senyau pala hadu kata-kata kelong, ba kini ki jinggen tok kami na chairman hi kasnong jong kihi. Teto mentang ini ngap ya kini kecing penpau, kini kirang ba jong kini kasnong Kainduli. Percaya orang gawi, hawa ini kasnong Kainduli, kita go sidur to kena kersan pra. Siang sore ngah ihi pai teman kasnong Kainduli bu em ngam te ijo ya mani ke imlang salang cium cisem cikur cijai cicenong citau le situ le sitom le jinjar le sup le kuslai em lang sirup. Kadwa ni serman senong dat ong mai march kemar. Kamu mangkat ni kasnong kata perpau di siang si. Wan hai senong hui cem ngakau bru he le siawa chola chowan ya kalam bru ongi he sidurna he sidurna bai tengayu kani bru ki mere toman go kajini chok ya da kan lim to go ke ni ba kata kajin khan sidur kajin khan ya dur bi ha senong kata am to go ke Seda itu urpam kelam itu sama senong kaptu ya bi wong Pinong kesan perak tak diberi gosip dur. Baik mendalah si profesional Kainduli yo begitu gosip dur ke pinong kesan perak. Kamu ni yang wahai yang serma senang pinong jalan senang tu ho pun karya raga senang tahu kan tu no pun ya saya gitu diberi gosip dur gua ambil dur mana? Hoi kan. Tuhan tu orang kesan naga di orang kesan perak. Dalam sak kiru. Dalam ni rumah. Dalam fitra ini. Yo kalau bisa Itu di kelangkang betul itu. Tapi nanti kita kejur buat. Jemaah upai gam tuna. yo kalau bisa wasit masih ayo. Ayo no pasal si. Dia upai gam tuna sebut. Pinang kersan yang di nang nikmat yang pasti baru agak ini. Pinang kersan NPP, pinang kersan BJP, pinang kersan Kongres, pinang kersan itu ke UDP. Kat kamu mangan itu kamu. Ya dan ya kup di hijau ya cem ke cerpi sekian ya kelam di hijau ya maya saya ya kira kam dan ya kira salang ya kira lang ya kan ya kami orang itu gosip dur teman itu gosip dur am lang di siru mana Udah baru perlu cari si dulu. Pan kewi. Pan kita pan kewi. Kalau malam. Man tu man ko siya siyo besno tawan tuman man la karo man la man karya ya kajai bendu man ko sajaro siya siyo moy ada kam itu bikin di kemut maya sadam ho kelam ha senang buat cari ha senang bersahab kam itu bikin kelam dah semua umat Jepun di kinong kersan yang pilih nyasi baik gitu Sasit rasa kan tu. ya ni kan ku sisen ya ko sa Teto perlu komen, kuno pisnyo hakabai de bat kini kijing syaken tok kini ki briu mo. Tetara pelok tang kan hingin siapat. Hak next video ku blai sibon.